liwar pangantin tangan kade sing lapasan mulai nang laki tadi nang hanyar datang jadi lawan pangantin pinanya tunang bini sudah lawas mahadang-hadang jadi lawan pangantin apa jangan malam ini guring pian bakawan ampih pangantinai pian guring kadinginan karena kaina laki atau tunang bini nang maha ngatakan jadi lawan pangantin sedikit ulun bebat deher bila nang malam ini kade usah asaan karena tuan rumah paham saberataan paling cilai beut kaina beut ranjang dipisiti dahulu supaya kada karikutan jadi lawan pangantin marah rumah beguyangan karena musim hujan jangan pangantin berok lalak gin behinta luar behinta luar. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشافعنا ونبينا ومولانا محمد sungguh bahagia mempelai berdua menyatukan cinta melakukan sunnahnya semoga barakah diridhai Allah hidup indah sakinah mawadah warahmah semoga bahagia menempuh hidup yang baru semoga Allah Ta'ala memberkahi anak cucu pasangan saling cinta pada Allah tambah dekat menjadi takdir berdua jodoh dunia akhirat semoga bahagia menempuh hidup yang baru semoga Allah Ta'ala memberkahi anak cucu pasangan saling cinta pada Allah tanpa dekat menjadi takdir berdua jodoh dunia akhirat manisnya asmara dalam keluarga apabila tak lupa pada Allah Ta'ala saling bermunajat dalam beribadah hidup indah sakinah mawadah warahmah semoga bahagia menempuh hidup yang baru semoga Allah Ta'ala memberkahi anak cucu pasangan saling cinta pada Allah tanpa dekat menjadi takdir berdua jodoh dunia akhirat manisnya asmara dalam keluarga
menempuh hidup yang baru. Semoga Allah Ta'ala memberkahi anak cucu, pasangan saling cinta pada Allah tanpa dekat, menjadi takdir berdua, jodoh dunia akhirat. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban Kepada bapak ibu di sini seberataan. Jadi bang kami ada mengucap salam. Jadi nang lawan tian di sini seberataan. Baik nang di muka atau di belakang, baik nang hanyar datang atau lagi makanan. Jadi nang tidak lupa kami nang pemula ini mengucap salam. Jadi nang dasan pian salam kami dijawab akan. Marana menjawab salam suatu kewajiban. Jadi nang nimatihin ulun mambuli kiakan. Jadi nang dasan pian
nang dimana aja asal mendengarkan bila nang salam ulun Tuhan asampian adinglah dijawab bahkan supaya kita madihin kawama mulai akan jadi nang babulik ulun kafamulaan assalamualaikum ulun mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban. lalu terima kasih lawan pian berataan anang sampian sudah lawan kami mengucap salam jadi nang tidak lupa ulun nang pemula sudah mengucap salam jadi nang pemula kami mengucapkan ini segala puji bagi Allah dahulu kita panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan kepada sahabat para tabi'in para pengikutnya tak lupa ketinggalan jadi kita bersyukur pulang seberataan karena hari ini kita sudah bertemuan berarti berataan ini kita masih pengen diberi itu umur nang panjang lalu alhamdulillah kita mau ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkata salawat kita pulang berdoa di sini seberataan mudahan nih acara tentunya dilancarkan mudahan nih acara diberi keberkahan ala keberkahan jadi madihin ulun mau ucapkan ini nang pemula sudah tadi pemulaan jadi nang tidak lupa ulun meneruskan kepada abang mahlan nang lalu di jalan jadi nang tidak lupa kami mau ucapkan kepada nang di jalan ulun nang mewakili tuan rumah nang mau undang banyak minta maaf terjadi kemacetan lantaran kami acara apa di pinggir jalan jadi nang lawan pian kami meminta rela minta maaf berataan mungkin hari ini pian lalu di jalan terjadi kemacetan jadi kami berdoa lawan pian berataan nang motor ngini lalu atau bahkan deraan mudahan bang pian selalu selamatan mudahan juga pian selamat sampai ke tujuan ala ke tujuan jadi madihin kami meneruskan lalu pulang pemula ulun mau ucapkan selamat berjumpa kita seberataan di dalam acara resepsi pengantinan yaitu di desa Sungai Janjam jadi nang tidak lupa kami terima kasih hari ini mau ucapkan lawan tuan rumah nang sudah mengundang tinanya pangantinnya nang langsung mengundang karena pangantin sudah lawas betalipunan pangantin nang babine lawan ulun tuh bakawan sidin tuh bang budget jadi kami menjawab kainang insyaallah bila kadada halangan jadi alhamdulillah kami kawa mengabulkan hajat buhantian ini nang pastinya pangantin nang maundang lalu nang tidak lupa kami mau ucapkan kalah terima kasih itu nang lawan pian nang sudah maundang jadi bisukan tadi pangantin pulang mau hubungi manca
macet lawan ulun manghay nang tasong-songe ujar tukang ngantin ini nang bini-bini itu rumah Bang Sidin dihiga belai bisa besasar ampah kakiri bila mulai amun tay rumah ujar sebelah kiri jadi kaai Bang ulun kada mungkin dibebirik kada tahu jalan lagi lantaran dibebirik bilang hendak tiap hari jadi nang lawan pian ulun alhamdulillah kawamang mabulakan sarumbungan tuh di sini lalu nang tidak lupa lawan pian mau ucape kaai terima kasih kami hari ini lah hari ini jadi pengulun ini meneruskan kami nang bemadihin sudah memulayakan jadi rumbungan kami setiap diundang pasti Bang selalu madihin menampilakan karena paai kami cinta nang kesenian kita Kalimantan Selatan lawan Bang Abang pastinya selamat jalan jadi nang tidak lupa ulun mau ucapkan juga meminta maaf lawan pian berataan atau tuan rumah nang sudah mengundang bila ini kami terjadi kesalahan lebih atau kurang di sini menampilkan atau kaina kami tak salah ucap nang maulah sampian dalam hati kada nyaman nang jelasnya ulun bila dalam bemadihinan nang apa dilihat langsung ulun sambetkan imbehno kana behno luput juai maklum bemadihin ulun kada memakai buku atau catatan apa nang di muka nang ada di hadapan jadi langsung dirinci langsung disambetakan lalu meminta rela minta maaf berataan bila dalam madihin ini ujar ulun terjadi kesalahan atau apa terjadi kada sesuai harapan Allah harapan jadi madihin ulun meneruskan jadi nang tak lupa pulang ulun ucapkan ulun bangsa dikit dahulu memadahkan pastinya lawan pian di sini seberataan ulun minta maaf minta rela berataan karena bangka sini ulun panghin tadi pak ibu lambat datang ada pang beimbe pasti nyawan kakawanan alantaran tuh di rumah ulun juga beauran jadi ulun bepada sedikit memadahkan jadi ulun di rumah tadi banyak kesibukan mulai mangai subuh sudah beumpan hayam sampai mangai siang ada tadi tetangga nang menukar nisan jadi sidin maangkat minta geni iyakan makanya ulun kesini tadi terlambat datang jadi nang imbah datang langsung nang tuan rumah ada nang mahampirakan ujar pang bemadihin sadang dimulai sidin sudah lawas mahadang jadi ulun kesini tadi bededes buai kesini bahkan deren jadi ulun bedetang langsung aja kesini bergabung kakawanan sampai tuan rumah kada ingat lawan ulun abuai menyuruh makan
bembakan. Jadi nang kada papa tatap ulun madihin di sini lanjut bang pulang. Lalu terima kasih pulang nih diucapkan. Untung juga sidin kami nang bemadihin disambut dengan sanang. Lalu nang tidak lupa menyapa bapak di hadapan. Nang sidin mengemira nang sambil berjalan. Jadi nang lawan pian di sini seberataan. Langsung kami menyapa memberi penghormatan. Lawan buhen pian ini nang sungai janjam atau nang buhen mana nang kasini saruanan atau nang liwat nang ada di jalan pinanya nih Faridah mangai bak kendaraan. Ulun bang Pinando lawan inya bebujuran lantaran itu inya orang tuh kalompang. Jadi nang tidak lupa pulang menyapa pian. Jadi kepada Pak Haji ulun nih menyapa akan atau ibu-ibu di muka nang di hadapan nang menyapu jikin pinanya nang salumbungan. Jadi ulun Pinando buai lawan sampian ada orang hamayung kita leh sakampungan. Nang pastinya pian ulun bersyukur benar hari ini ketemuan. Pinanya buhan hamayung utara di sini bakal keluargaan. Istilah pangkata kita sapa detuan. Jadi alhamdulillah kita hari ini buai disehatkan badan sehingga ini kita pulang nang bertemuan. Jadi nang lawan abang nang kameramen itu nang hari ini ulun pang Pinando lawan pian tuh di sini rencana di negara kita rencana dapat bang nang pastinya bilang parak seminggu sekali. Jadi nang lawan pian ulun ucapkan hari ini terima kasih banyak sudah mengamira kesini. Jadi nang tidak lupa ulun nang melanjuti sebelum bemadihin tajauh kami bawa alangkah baiknya tepuk tangan hari ini. Allah hari ini jadi madihin ulun menarusakan. Jadi ulun madihin di sini saurangan. Padahal pengantin itu nang bebinian ada pang bepada ujar kaina acil ada nang mengawaniakan. Istilah tuh bang kata kaina menyahutakan. Cuman bang acilnya kai hari ini akan dada kelihatan. Jadi ulun madihin sini saurangan. Pinanya nang kadelewes ulun nih membawa akan. Karena bemadihin ulun song-song beisukan. Jua nang ini ulun buai nang kademakan. Tapi nang kadep apa ini tadi ada tuan rumah permintaan. Ujar bangsa tumat madihin dimulai akan. Jadi alhamdulillah nah ulun mengabulakan. Jadi nang beisukan bila nang bemadihin kada beti timbakan. Istilah bang kata khusus menyapa pian nang ada tuh di mana di kiri atau di kanan. Baik nang laki-laki atau nang bebinian. Selamat nih berjumpa lawan kami sarumbungan. Ayo sabarataan sekali lagi tepuk tangan. Allah tepuk tangan. Jadi matihin ulun menarusakan. Jadi nang tidak lupa ulun mawadahakan. Jadi paai ulun awak kada tapi nyaman. Karena malam tadi mangai mariap dingin bilang parak saikungan. Maka lumpang cuaca berubah dadakan. Imbah samalam panas nang 4 harian. Timbul hari Jumat cilai hujan seharian.
Jadi bang cuaca berubah seorangan sehingga awak kami banyak nang begeringan. Jadi kita berdoa di sini sabartaan nang mana tuh nang kering mudahan disehatakan. Nang muda sudah sehat mudahan tuh hidupnya selalu dalam lindungan, dalam lindungan. Jadi madihin ulun mana rusakan, jadi tang tidak lupa ulun nema ucapakan kepada bang ibu nang sama ngini bejo buhan kian beretaan. Jadi kami menyapa tak lupa lawan sampian bu nang pastinya dahulu selamat datang lawan ading-ading bejalan nang di seberang atau kakak-kakak pinanya satu hapian. Jadi kami menyapa akai selamat datang nang mana sudah makan silahkan hulu makanan. Tak salah ucap nang mana belum makan silahkan hulu makanan. Karena gitu nasi sudah disediakan berbagai macam menu banyak benar pilihan. Jadi nang imbah ini ulun juga hendak makan lantaran ulun datang belum ditawari makan. Kepada bang pian di motor nang beretaan buai kami doakan mudahan selamat di jalan. Bini sidin tertawa tadi umbah maningawan. Jadi nang lawan acil tak lupa kami doakan gitu paai hake bujur inya bangaran. Lalu nang tidak lupa kami melanjutakan ya ulun bemadihin kita nang beisukan khusus besapaan panuntun saberetaan gitu kepada paman nang sidin bebenduen nang maangkat nasi nang sudah dimasakakan gitu iwaknya aja nasinya dilayenakan. Jadi bilanya pian nang nasi mangaote atau jua iwak di muka sini terjadi ulun belum makan buai mulai wah ini. Jadi nang bila ada bawa akan kasini nyaman imbah madihin ulun ma isi itangke supaya madihin atau lancar hari ini. Ulun tadi begesakan baai buai tu kasini lantaran sudah tak lambat hayam sudah diumpani. Jadi alhamdulillah lawan paman menjulungi pinanya nih masak talang cuman kadede nasi. Lalu nih kegudoh lalu nih kegudoh nabian bawang ini. Jadi pengajarnya atau juga kicap langkap-langkap matahari lamun kade langkap kade nyaman marasane. Jadi terima kasih lawan pian hari ini gesan nang buhan pian nang ma undang kami nang gesan tuan rumah tepuk tangan sekali lagi sekali lagi. Jadi pengulun di sini melanjutakan membawa bemadihin buai lanjut saurangan. Jadi ulun menyapa terus beretaan. Jadi ulun menyapa bapak-bapak beretaan nang ada bang pian dihembin nang bedudukan atau pian berdiri atau nang beduduk buhan pian lagi makan atau nang di muka nang betupi hirang nang mulai beisukan sidin nang maatur jalan nang itu panghinsit di talinga beendakan. Jadi nang lawan pian ulun juga menyapa pastinya saberetaan atau remaja berdiri nang bujangan nang dihigeis nang pina kedinginan. Jadi nang bejalan pinanya nih hanyar datang ini sudah belaki atau masih bujangan cuma
cuman pang dilihat genal-genal saikungan. Jadi nang lawan kakak kami mau ucapkan kaai nang lawan pian dahulu selamat datang. Nang mana nang bujang mudahan tupang pian lakas belekian. Nang mana di motor kami mendoakan mudahan pian selamat pala di perjalanan. Jadi nang tidak lupa tadi nang bujang-bujang langsung ijai nang dihiga menyinggul lawan tangan. Jadi nang minta doa kami nang sarombongan cilai rombongan kami banyak bener nang bujangan liwar beretaan bilang hampir samuaan tapi nang guru Idris atau itu kaum ketua rombongan atau ni Bang Dol nang sudah belekian atau ni Bang Dol nang sudah bebinian. Jadi Bang ulun mau ucapakan jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan jadi nang pastinya lawan pian menyapa pulang. Jadi Pak Ai ulun ini menyapa akan nang ini Bang menjaga lintas di perjalanan yaitu Bang Abdul Sidin Bang Bengaran. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan pinanya ini Sidin buhen bipika subul salam. Jadi kami berdoa lawan pian nang sabadatan nang ini bipika di sini subul salam. Mudahan buhan pian pastinya sabarataan selalu panjang umur buhan pian sehat badan karena jasa Sidin liwar kebaikan bila ada kebakaran langsung menuntiakan. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan kepada pemadam ujar nang supit hanya lih Bang mendapatkan. Lalu alhamdulillah kami nang jua umpat lawan pian mau ucapakan. Jadi nang tidak lupa kami melanjutkan madihin besukan ya ulun basa sapaan. Bang Ai terima kasih ini jin sarombongan sudah nang nilabihan tapi pengenasinya belum pian maatarakan. Jadi nang ada papa kami masih nang mahadangi bila nasi pian sudah datang ke sini kikira bemadihin ulun nih hendak berhenti hendak berhenti jadi pangulun madihin malanjute. Jadi nang tidak lupa pulang ulun manarose kepada ngene ading nang surangan diri nang bakajak pinggang nang awak tak kenali imbah pang disapa inya langsung mancelingi. Jadi nang lawan paman nang ada di muka sini paman nang betupi sidin baigel di kawane. Jadi nang abang saleh kawan ulun sendiri nyali war sibuk hari-hari begawe mudahan nang itu saleh inya nang pastinya dilancarkan rezeki mudahan sabarataan kita kawan naik haji Allah naik haji. Jadi madihin ulun manarusakan buai bemadihin kita nang behiburan sakadar manggilir bebuhan panyairan karena buhan panyair sudah nang kauyuhan karena panyairan kami bertigaannya di muka nang di hadapan padahal pang orangnya dasar nang kebanyakan cuman bangsa palih sakulah ulangan. Jadi nang kada kawa sapalih buhannya umpatan. Jadi nang seadanya haja hari ini kami nang mengabulakan cuman alhamdulillah cukup haja berataan.
istilah bang kata akad dedek kekurangan lalu nang minta doa lawan pian beretaan mudahan rombongan kami sehat seberetaan sehingga bang kami kawat terus mengabulkan ya itu pastinya Pak Ibu nang hajat orang jadi nang tidak lupa kami menyapa pulang kakak nang bebinian dedeh saurangan nang bebaju habuk pinanya nang sakawanan pinanya nang masih banyak nang itu inya bujangan jadi kami berdoa kai nang lawan pian mudahan pian jodoh lakas mendapatkan apabila kai nak kawin kawai kami diundang kami diundang lawan pang ibu di motor nang beretaan mudahan buhan pian selalu diselamatkan lawan nang bakandaraan jangan terlalu laju di sini bepangantinan istilah bang kata sama-sama menjaga kita nang keselamatan jadi nang tidak lupa menyapa hari ini lawan kakaknya bang ngantin abang Surya dinamai jadi nang abang Surya kami ucapkan hari ini jadi sidin di muka nang mana tuh orangnya nah ulun menyapai inya niai bejalan kada tahuan kami sambil nang bepandiran pinanya sibuk sendiri jadi lawan sampian kami lupang maapai jadi nang lawan pian madihin ulun lanjuti jadi kami madihin ini nang tidak lupa lawan pian membawa tak polo nita kumpul banyak bisukan ini kita nih berdoa lawan pengantin baru nang ada di Palaminan bila ulun berdoa berataan diaminakan atampulong ini kita di sini nang betamuan jadi kita berdoa tentunya sabarataan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan nih pengantin inya nang panjang umur mudahan nang sehat badan mudahan pengantin hajat dikabulkan mudahan pengantin tentunya laki binian pian rohoi rahayu mudahan tuntung pandang mudahan bang pian itu nang pastinya rezeki dilancarkan usaha nang apa mudahan buhan pian itu bang selalu diberi keberkahan mudahan tuh menjadi keluarga sakinah dan juga tuh mawaddah dan juga tuh warahmah kami mendoakan mudahan pengantin selalu dalam lindungan mudahan tuh nang laki tentunya dikuatakan sehingga nang bini lakas nang betianan mudahan pengantin selalu selamatan dunia wan akhirat tidak akan terpisahkan Allah terpisahkan jadi madihin ulun mana rusakan tadi gesan pengantin sudah kita doakan gesan kakanakan pulang seberataan karena kakanakan pina banyak tak kumpulan maklum hari ini mangai nang hari Minggu inya sekolah parayan jadi nang lawan ading kakak mendoakan mudahan buhan pian baik nang laki-laki atau ading bebinian nang jelas buhan pian di sini seberataan mudahan dingai pian itu nang panjang umur selalu nang sehat badan mudahan sekolah pian nang pandepatan lalu nang pastinya masih lawan kuitan bila disuruh sidin ancap-ancap hagi pian
jangan pang membentah atau memicek HP dingai sibuk permainan. Jadi nang lawan pian kakak mendoa akan mudahan Tuhan pian sukses ke masa depan. Jadi pengulun pulang nang mau ucapi kepada itu kakak befotoan hari ini. Jadi sidin befoto sambil nang bejugit diri. Ada juga pengantinnya kepala betunduk-tunduk waai pian tingawe. Pinanya pengantin dasar himung hari ini karena nang malam ini guring ada mangawane. Mana bang pengantin awak nang pina beisi ditambah pina kenal cilai nang potongan tinggi. Jadi lawan pengantin sedikit kami padehi bila hendak membebem pian pada malam ini. Bilanya bang hendak aina membunuh Yahudi kade papa nang laki kade usah dilepiki karena nang awak kenal cilai sanggup 5 kali. 5 kali jadi matihin kami nang melanjuti kepada kakak-kakak befotoan tuh di sini. Jadi nang lawan kakak binanya ada nang bujang di situ belum beleki. Jadi nang tuh pastinya mudahan lakas beleki. Jadi bila befoto siapakan hulu diri jangan awur tuh bepandir kaina tapuka gigi. Jadi nang lawan kakak 1, 2, 3 ulun kada dibawai. Jadi nang di ujung senyumnya nang taman nisi ada juga baka mata aur bepandir sendiri. Jadi nang lawan pian kami nang menyapai ujar nang gaya bibes diatur pulang hari ini. Jadi nang tidak lupa madihin kami terjadi. Lalu nang tidak lupa kami mau ucapkan yang mana nih di jalan khususnya ading kakanakan. Ada juga acil di muka membawa pisang. Lalu nang tidak lupa kami mau ucapkan jadi nang lawan ulun pulang kawan mamat dehi. Ujar ada mahde nang befoto hari ini mana ngarannya mahde ujar nih belum beleki. Jadi nang lawan mahde dilakasih tuh beleki. Jadi nang ada saran ulun cilai hari ini bila hendak beleki bebinian tasong-songe masalah tuh jujuran jangan terlalu larang cilai nang memintai. Kasihan cilai juga kami kaum laki-laki lantaran wayah ini tangalih cilai becari. Jadi pangjujuran baik saikong kambing palung larang saikong sapi. Amun talo larang lalaki yang kadeweni timbul sampai katoha jiwa inya kade beleki. Laper mah pemburuk bisa nang baduduki alat baduduki. Jadi matihin kami melanjutkan. Jadi nang bematihin kami nang begayaan. Tadi sudah nasihat ulun nang membuati. Jadi nang lawan acil nang ada di muka sini nang maanu jikin nang asik memberesihi. Jadi cilai bang ulun lawan pian mamat dahe supaya nang pastinya pian berbaktiwan laki supaya bang surga kaina tuh menanti. Jadi nang tidak lupa ulun nang mamat dahe. Jadi cilai pian bila hendak berbaktiwan laki. Jadi bilanya laki hanya datang begawe baik datang di pasar atau nang tuh di padang sidin tuh maiwak istilah kata maringgi pian sambut di lawang lakas-lakas kurihingi bila nang parut lapar sidin kaut kan gangan kaut
akan juan nasi cuman bila rigat suruh holok sidin mandi jadi nang ditakone bila awak sidin panat pian lakas ditakone jadi hancap-hancap kainan nang diuruti jadi pian ma urut hari ini ulun padahi bila bang ma urut pian mulai kepala beturun pian kadehi jadi pian kapipi cipika cipika cipiki jadi nang behu behu kanan behu kiri padahal nang mama dehi belum bebini cuman cilai tahu ujar orang toha beheri jadi nang ma uruti imbeh tadi kabehu turun haja ke pinggang tapi jangan digeritiki amun digeritiki kalau pinasari laki jadi turun ke parut ke bawah nang hari-hari di situ ma urut alah pian hati-hati karena apa di situ cilai ada itu pistol bisa hidup bisa mati jadi nang bila hidup pian cilai mamati bila nang cilai karas paksa pian malam mahe amun ujar karas terus cilai pian lakas jadi lakas jadi jadi bang paman duduk ada di sini jadi nang lawan pian bila hendak menyahote karena sidin ini pasti yai sudah bebini berarti nang pengalaman sudah ada beisi amun cilai ulun kadada pengalaman lagi jadi nang tidak lupa sidin nang membisiki tapi tadi nyaring benar suara ulun tasungingin jadi nang lawan pian ujar penggemar kami katuju melihat di TikTok bilang hendak hari-hari jadi alhamdulillah kami nang mau ucapi jadi nang lawan pian kami minta doakan apa ai nang hari ini mudahan rombongan kami makin dikatujui dikatujui jadi pengulun terus melanjutkan kami nang bemadihin ini langsung berjalan ada bapak dihiga nang sidin ni berduduk nang sepatu hirang jadi ulun pangkalah hari ini jelas wan pian karena apa ai bang ulun ini nang besandelan mana sandal ulun sudah sapalih longkapan tapi nang kada papa kalau pina tu sepatu pian aku memberiakan malah boleh ka ampah kada saling sepatu jadi pengulun pulang nang melanjuti 50.000 sidin sudah maung kaya pinanya sidin 50 buai hendak memberi imbah ulun sambat sandal ngini lengkap ulun pakai hari ini pinanya nih sandal cukup ulun manokari isok hari Salasa behelet sehari isok hari Senayan imbah hari Senayan ke pasar kaina di sini jadi terima kasih Pak ai ulun ucape sidin nang dari ampah ujar nang hari ini pinanya nih sidin keluarga nang di sini bubuhan ampah kami menyapai pastinya lawan pian ulun mau ucape mudahan bubuhan ampah itu wabil khusus keluarga sidin ini mudahan buhan pian sehat setiap hari mudahan pian boleh selalu dilindungi mudahan Pak
baik pian dilancarkan rezeki dan usaha pian mudahan diberkahi mudahan bang pian juga ulun mendoakan sidin ini doa marek wis hari ini sekalinya ujar sidin mudahan lakas babine lakas babine jadi Bang Sidin minta doakan hari ini mudahan Bang Sidin ujar nih lakas babine ulun mandoakan pian ulun gin belum babine jadi nang lawan pian mudahan kita jodoh baik lakas mana moe mudahan kita lakas dua babine lawan pangantin itu nang laki-laki nang inya bejelan bu itu ya talam bete jadi lawan pangantin ini selamat datang buat nang laki-laki pinanya sakaluargaan datang tuh di sini ada nang bebinian ulun tingau mamayungi padahal arinya cilai kada panas tuh di sini cuman hendak hujan cilih ini terjadi ayo ha panting dihiga asal ada nang digawe lalu nang dihiganya ada amang bini-bini jadi dihiganya ada aman bini laki jadi lawan pangantin pina bejelan tagang ini jadi bang pangantin naik kada usah muha tegang senyum dibawa lagi bila pian naik cium dahulu bini istilah wayah ini cilih cium di dahi supaya romantis pangantin nang mahadangi karena bini sampian jua awak tak kenali bisa nang malam ini pangantin nang lalakian cilai kada manahane سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل عليه jadi mandihin kami melanjutkan jadi nang lagiannya buhan mana nih sarombongan jadi nang ini sidin juga kada tahu alamat pian nang jelasnya kami hari ini mau ucapakan oh nih buhan Tanjung kami menyapa pian jadi nang ibu-ibu di sini saberetaan atau amang-amang nang hanyar pian datangan kepada buhan Tanjung kami menyapa pian padahal di Tanjung kami nang suahaja emak isi tu undangan cuman nang wayah ini kami nang aur baai ampah tu kahilir tak ada undangan jadi nang buhan pian di Tanjung saberetaan baik tu nang kasini atau di kampung tak tinggalan jadi kami doakan buhan pian saberetaan mudahan buhan Tanjung nang ini tu datangan mudahan pian boleh kainan nang salamatan pian tu di jalan selalu dalam lindungan mudahan buhan pian ini wabil khususnya kalau warga nang lalakian kami doakan pian saberetaan mudahan tu selalu pian nang sehat badan mudahan rezeki bertaan dilancarkan mudahan saberetaan kita nang salamatan Allah salamatan jadi pengulun di sini mau ucapakan pangantin nang lalaki sudah naik kapal laminan jadi nang tidak lupa kami menyapa pian
jadi pengantin itu nang lalakian cilai langsung beputu lawan nang bebinian jadi nang tidak lupa lawan pian Mamad dahi karena malam ini cilai malam senayan bacang membunuh Yahudi apalagi cilai wayah ini musim penghujan dasarnya mentu berdua sudah ada mangawani jadi lawan pengantin pacang nang sanang hati pacang inya guring ada nang mangawani jadi kamarian pian siapa kan jemu beda hulu are supaya kaina jemu sampian tunang itu agak senang malam ini supaya malam ini sanggup baik berapa ronde jadi nang lawan pian sedikit ulun padahi jadi ujar jemu Amang Idris membisiki karena Amang Idris nang ini sudah bepini ujar cilai jemu bila jemu sari rapat ujar gesan marapati bila sari gading nang cap sari gele ujar gesan manguati jadi nang Amang Idris tadi pulang Mamad dahi bila nang pojok jembo lih manggesan maharumi bila nang pojok jingah menggenali ampun nang laki ampun nang laki jadi madihin kami melanjutkan jadi nang lawan ading di sini saberetaan adeng ini ading nang berbaju abu-abu nang bertangan panjang bila pang tatawa mata kada kelihatan jadi lawan pian mata kasih sipitan pian pang mahirip lawan amin saikungan cuman umur haja bebida tuh sempian jadi nang lawan ading kakak bang mama cahe kakak nih menyapa lawan pian hari ini ada nang bebeju habang aur tatawa di sini ada nang baju hirang inya membelakangi amun nang ini pangsidin mata kada maite bilenya tatawa bepijem bina pasti ada nang bebaju kuning tuyat kada tapi ada gigi ada gigi jadi matiin cilai ulun lanjutkan kepada buhan pian nang sudah makanan jadi lawan pian tentunya selamat kanyang jadi nang nimadihin ulun kadet tapi lawas lagi membawa akan lawan ading-ading sedikit ke pinggiran dingai motor ngalih lalu karena nih acara kita nang di pinggir jalan lawan nang bermotor harap maklum beretaan jadi nang tidak lupa ulun nih melanjutkan kami bemadihin sakadar menghibur pian lawan acil nang di sana selamat bertemuan lalu nang tak lupa lawan ibu mendoakan mudahan buai pian selamatan tuh di jalan ayo sabaratan sekali lagi tepuk tangan Allah tepuk tangan jadi madihin ulun menarusakan jadi nang tidak lupa ulun nima ucapakan tadi kita sudah doa gesan pengantin buan pian maaminakan alangkah baiknya kita pulang berdoa acil-acil atau paman kita nih berdoa tentunya sabartaan baik nang hanyar datang atau nang lagi makan jadi kita berdoa ini nang sabartaan
jadi pangulon jadi nang besalaman ujar sidin hendak boleh kaampah nang pulang cilai jadi nang lawan paman ulun mau ucapakan terima kasih banyak tadi memberi sawiran jadi nang lawan pian ulun mendoakan mudahan pian boleh selamatan katujuan ala katujuan jadi madihin ulun mana rusakan cilai kita berdoa ini seberataan jadi kita berdoa buan pian diaminakan nang mana pian di sini ada mandang merakan sebelum bermadihin ulun nih cilai berhenti jadi kita berdoa bertaan nang di sini lawan ini ading nang ada di muka sini sedikit ke pinggir dingai nang mangamira paman nang tangalihe hendak mansot tau panganten buhan pian malindungi jadi nang lawan ading kakak meminta maaf menagur tuhin tadi jadi nang lawan pian kakak nang menyabai jadi kita berdoa tentunya sabarataan karena bemadihin kami nang hendak bertahan hendak cilai betarus sayang juan nasi sudah ampih kapanasan karena tuan rumah sudah maatarakan jadi kami bersatu satu mat hendak bertahan kita cilai berdoa di sini sabarataan jadi nang tidak lupa kami cilai berdoa lawan pian berataan bila ulun berdoa buan pian maaminakan jadi ini doa ulun memulai akan jadi pengdoa na ulun mau ucapakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan sabarataan kita nang panjang umur mudahan selalu sehat amin mudahan pang sehat kita nang walafiat mudahan rezeki bertaan tambah meningkat apa usaha kita mudahan tuh berkah mudahan bertaan kita nang kabul hajat mudahan pang kita juga dapat syafaat dari baginda buai Nabi Muhammad mudahan bang kita selalu selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat sampai ke akhirat jadi madihin ulun mana rusakan jadi nang tidak lupa ulun nih membawa akan nah satu mat lagi ini menyapa pian liwar pang pangantin tangan kada sing lapasan mulai nang lagi tadi nang hanyar datang jadi lawan pangantin pinanya tuh nang bini sudah lawas mahadang-hadang jadi lawan pangantin apa jangan malam ini guring pian bakawan ampih pangantin naik pian guring kadinginan karena kaina laki atau tunang bini nang maha ngatakan jadi lawan pangantin sedikit ulun bepadehan bila nang malam ini kada usah asaan karena tuan rumah paham sabarataan paling cilai beut kaina beut ranjang dipisiti dahulu supaya kada karikutan jadi lawan pangantin marah rumah beguyangan karena musim hujan jangan pangantin berok lalakin behinta luar behinta luar jadi madihin ulun melanjutakan jadi cilai sudah tadi memadahkan gesan tu pangantin yang ada di Palaminan jadi kami berdoa terakhir gesan sampian kita nih berdoa buai diaminakan acil bebejuping liwar gincu kahabangan
Jua anak sidin halus-halus nang di tangan. Jadi nang lawan acil ulun mau ucapakan. Tinanya ngini sidin anak nang jadi halus kade saling kapian. Jadi nang lawan acil ulun mau ucapakan. Mudahan bang pian cilai pulang betianan supaya anak haja di rumah nang digaduh pian. Adik gaduh pian. Jadi tadi paman ujar bulik toka ampah. Sidin tadi bang cilai lawan kami bersalaman. Jadi nang lawan pian kami mendoakan. Mudahan toka ina kawa pulang betemuan. Jadi lawan pangantin kita mendoakan. Mudahan tu pangantin panjang umur sehat badan. Mudahan pangantin selalu dalam lindungan. Pian rohoi rahayu mudahan tuntung pandang. Mudahan pangantin malam ini dikuatakan sehingga tunang bini lakas nang beisian. Mudahan pangantin selalu dalam lindungan. Duniawan akhirat tidak akan terpisahkan. Jadi madihin ulun mana rusakan. Kita ngini doa sudah desan pangantin ulun mau ucapakan. Jadi bang besatop satu mat ulun betahan. Karena cilai ulun ini nang hendak makan. Jadi nang tidak lupa ulun ni menyapa pian. Hendak membawa pantun sebagai panutupan. Jadi nang lawan Pak Haji lalu samuturan. Mudahan salamatan bertaan ni di jalan. Jadi nang tak lupa ulun menyapa pulang. Ulun bawa pantun gak senang panutupan. Jadi ngini pantun mungkin nih pang kami sampai di sini aja madihin menampilakan. Jadi nang tidak lupa ulun nih mau ucapakan. Ulun minta maaf minta rela bertaan bila dalam madihin terjadi kesalahan. Kira hendak befoto sekalinya memberi sawiran. Jadi nang lawan ading hati-hati manyu berang. Karena motor lalu dingai banyak laluan. Jadi nang lawan ading terima kasih banyak pian memberi sawiran. Bila belum belaki mudahan lakas belaki pian. Mudahan bang pian hendak nang do mencari istilah buhan hapsi nih banyak sahumbuhan. Jadi nang lawan pian kami mendoakan. Mudahan panjang umur buhan pian sehat badan. Mudahan hajat pian kaai dikabulakan. Mudahan bang pian rezeki dilancarkan. Umma abah sampian juan nang pastinya selalu disehatakan. Jadi nang tidak lupa ulun ni menarusakan. Jadi lawan bapak itu nang kesayangan. Jadi nang lawan pian mudahan salam mata di jalan. Jadi membawa pantun ulun gesan panutupan. Sebelum nih panutup ulun meminta maaf minta rela bertaan. Bila dalam madihin terjadi kesalahan lebih atau kurang ulun nih menyampaikan. Atau wanita salah tadi dalam ucapan. Nang maulah pian di hati kada nyaman. Nang jelasnya ulun sakadar begegayaan. Niat tujuan ulun emang hibur buhan pian. Jua niat ulun itu nang pastinya supaya kesenian kita selalu berkembang. Yaitu kesenian Kalimantan Selatan. Jadi kita berdoa ini seberataan. Mudahan kesenian kada sampai hilang. Mudahan kesenian ini selalu berkembang. Jadi lawan kakak nang sudah memberi KAI ulun menyapa pulang pian hari ini. Terima kasih banyak ulun nang mau ucapi. Mudahan bang pian KAI lakas belaki. Bila mantek tu di IG seniman negara KAI nih ngaran IG. Jadi nang lawan
sampian ulun pulang menyapai mudahan kaipian selalu nang dilindungi dan hidup sempian selalu diberkahi jadi pangpantun ulun nang membawai bila nang kite-kite cilai mencuri landak ada nang kura-kura andaknya di perumahan kami hendak permisi satu mata hendak bermandak terbang di besatop satu mata hendak bertahan lalu terakhir ulun mau ucapkan bila jarum patah jangan disimpan dalam hati bila kata nang salah jangan dibuat dalam hati si 45 cilai kuriding patah ada patah sebila andaknya dihigak aja kami sarungan hari ini mengucapkan kepada pengantin baru mudahan itu inya sakinah mawaddah warahmah mudahan tuh pengantin selalu bahagia jadi terakhir ulur mau ucapkan kepada Bu Hentian di sini sabarataan kami hendak besatup satu mat hendak makanan jadi nang terakhir ulur mau ucapkan wassalamualaikum kesantian berataan suara bertahan. Iya, terima kasih. Makanan udah kita lah, makanan